Ia toi whaatalo whaatu sa moa I lau whaasausaunga I le ne yaso. Ma lol soi fu maua. Ma lo fo I le malanga fulau. Whaatalo whaatu le ne yaso e ia le suafo Yesu ia e whai mo ulima o te whaafeilo e tuai le pa ia ma le mamalu o le whaasausaunga le tātou atunu. Ia nganga whaaftai le ne fo I vahenga o le aso. Ia wa maua se avanoa fo ia ao se lao le fo I le nei por kalame e toyo o tuai I maota malawa fo ia awala u whaafonga anga I nei yaso. O fia fo I le tafo le rolangi o lo e sila mai moa mai ai. Le au titalo ia o atu le anga le lei o le atua ma whaamanui atu le atua I le nei yaso. O le nei por kalame ia o lo o whaingoina ia o le Taimi o le whainga Filifiliga. O te teritonu ma o mauti noa e le ai se isi aso, le ai foi se isi Taimi sili o na tāua, o le Taimi e mawhai ai o na tātou whaalongolongo whatasi, ia ma auto whaafonga I le Sosene foi, le nei por kalame, ia e ala I le leafionga pa ia le tua, o le nei la aso, ia o le ang. Tau mawhai e tali atu ai nisi foi ofisili ia ele ngata foi lea ia o nisi foi por kalame whaatulanga ina o le nei yaso. O le fisili atula I mai le nei yaso. Pe te tau o na tau tatala ia fafine I le ekalesia. O te teritonu ia sa o whaasoa I foi I se tasi o por kalame o mawai atu. Ia ai taluai ia ono nisi fo I ofisili o lo whapena ona toe fisili mai ai fo ia nisi o I la tō ia ua lava le whaamalmanga atili o le nei fo I por kalame ia ia tia ulava le anganga o le au ngofie ia mwhai fo I ona talatala no atu ia ma whaasoa atu ia e ala I le awhionga pa ia le atua. Amataina foi le nei por kalame ia e ia tia ulava le anganga o le ava ma le whaaloalo I le tūpao tina ia o talanoina foi le nei foi mata upu ia ai o te talitonu ia o lo iai se Sosene foi ina ia mawhai o na tātou malamalama I le tātou savalinga ia ai maisi o lo tātou wola au na atu I le atua I le tusi mo ko ni tolo no mata upu e se fulu mal fa ia le fai upu na e tolo se fulu mal fa mal fai upu e tolo se fulu mal lima fa mai awale tau tala o tau fine I ekalesia a wai le tu ina atu ia te ila tau e tau tala a ia la tau si ustai pe ono fai mai ai o le tu la fono mai a fai foi ua latou fia I loa se tasi mea ia latou fisili atuai ia latou lavatane ia latou fale a wā ole mea matanga o na tautala o le fafine I le ekalesia te tonu o le asa vatu fo ele nei por kalame I Taimi ua mawai ia e mwhai foi ona toi whaamalmala matili pe foi ona iai nisi foi ia ua whapena ona fisini mai. Mai la apostolo Paulo awa awale tautala o tau fine I le ekalesia. Ia taluai o leo wa mai la apostolo ia e whape ona whai mai ai o le tulafono. O te whaaftai le upo le atua wai o te teletonu ma o mautinoa. O lo iai se malamlama anga e mawhai ai o na tātou whaasoa whamai awali tautala o tau fine I le ekalesia. O le whawhine le whaamatala e tuspa ia tulou. Ia o le whawhine e le ia awa oina. Be ona whamai tuspa ia awa oina whawhine ia le tautala. Whamai a iai se me fia tala no ai. Ia ona whaatali lea se io I le ainga. Ia ona fisili le I le tamā o le ainga. Mai lau le tala le apostolo Paulo. E whaapei ona whai mai ai o le tulafono. I le tusina ke nese o lo whaamatala I whai mai. A wai le I o le ngia ia le tamā. Ia a tamu. Ia a o eva. Ia na
whaasaseina pēna o le ngia, lea lai whai mai le tala le tuspa ia, whai mai e wa ia tu le loto le tina i le tama, e pule foi o ia te ia lono winga, lea la ua whaamanino mai le tuspa ia i o le vā lea o lo tala noa iai, ia le apostolo Paulo, o le vā o le tama ma le tina, ina ia le lei o na hao a oina le tina, lea pe ona ousa, tala noa inisi por kalame, a whai le lei na o a oina le tina, o le ai loa le tina o na hava, ma whaalo alo, ma ana inga, e le tina, ia le tama o le ainga. E longo fia le tina ua uma o na hao a oina e le tama, a wai le sisi a o oina, e a o e le tama, lono winga a whai, e le lei o na o e le tama le tina o le ainga, e o fo i tutonu o le ekalesia, e loa e le tina o na hava ma whaalo alo, e le ngata o le tama o le ainga, o ia o le ulu o le ainga, ia ai whapena fo i ona whaalo alo, ia le tina i le ekalesia. O te tali tonu o le tātou wanga nuu, ma le tātou tū, wha Samoa, o lo o tumu i le whaalo alo, o nai tina, ia e maisi o tangata uma pe a whai o e tāpuai i to tonu o le ekalesia. O le ala o whamatala i le apostolo Paulo whai mai. Awana i tau tala le tina, a ia whaalo alo mausi ustai i le tamā o le ainga. Awa o le tina na o le ngia i le amatanga. Ia ai le o le tamā. I le tūla ma le anga nuu ia tu nuu ia. O te tali tonu o lea olo au mai tonu ai e le apostolo o Paulo. Leo winga o le whaamatalanga lea. Whai mai awane i tau tala le tina. Mānea ai tātou tala noi se whate ita inga. O te tali tonu mai Taimi o le whenga inga tuai e o mai i le Taimi le nei olo e soifua ma o wolai. E whaingo fia o na tātou malamalama. A e tangai nei tina ia mai atunu ia o the Middle East. Po atunu ia o Israelu mai tu a inga ia. A e tangai nei tina. Ele ngata ina amai ia le veli po le iele amai ele ngata ina ufi ai o latou lauao po o latou laulu. Ai o lava i o latou fufonga. Na paua le me e te iloa i tina ia. Na o fōlinga e ali mai. Ai e tata ai a toa pe kava a toa ia lona ulu tulou. Ile ia lea o lona winga. E o oa i fufonga. E sa ona tautala e te leiloa. A ola e te tonu e tāpua i aso i e te tonu o manu po o sunako. E na ole whaitaulanga po ole farisaio. Po ole au whailotu i na ona po. E na te whaitauina i le tusi o le tūlafono. A o tangata umai ai te tonu. E inklulai manaitina. E le ai ma seisi e tautala. Aisea. Lono winga. Whai mai le tala ha Paulo. O le ai whai mai ai le tūlafono. O lono winga na o le tamā e tautala. Po le au whai lotu i na ona po. A o tina e sa onan tautala. Aisea. Ale ngata ina ufi i al fufonga. Ai o a ilona la ulu po lona la wau. E ta umai ai. E lua me sili na ta ua i le Taimi o le whenga inga tuai. O le la wau o le tina. Malona fufonga. E ufi. Le lai whai mai Paulo e sana tautala le tina. E le mwhain tautala i tonu le manu a walanga o le e pupuni le fufonga. E whapena fo i ma le la wau o le tina. Le whamatala i le apostolo Paulo. Whai mai a whai e te talo le tina ma le laulu e le ufi tia. Ia e le manai e whailo ai le mingao. O le Taimi na le whenga inga tuai i le malo Israelu. E o mai a e le Taimi le ne. A o ke risiano whao laina. E le ufi tia ia
la wao nei tina po la tu la ulu aisia fa mai a umi le la ulu o le tina o le mele vi i ai e matu a vi i le tina aisia ala ua yailo na la wao e ufi ai ia lona la wao pe ufufi ai lona ulu tulau o le nala u fa matala le apostolo Paulo o le taimi o le tula fono e ufi ele ie le ai o mai le taimi le nei e kava ai le ulu o le tina e le ngate le o lona fufonga na paua le taimi e tatala ai ia le ie le ufufi ai ia le ulu o le tina o le taimi ua ulu fale i to tonu o lona ainga e tasi ala le tangata e vai ia i le la wao o le tina na o le tama o le ainga ai asau le tina i fafu ia e ufi o le ata le na po le talana le apostolo Paulo a tatalo le tina o le whianga inga tuai ufi le lei tatou ke wisiano whaola ina walava lo la wao po le la ulu o le tina matanga o fie fa mai le tala le tuspa ia e vi ia ai le li o le whianga inga tuai la e sei tia tangata o le whianga inga tuai ai sea taluai ona o le tula fono o lau laa o lau savali o lau tautala o mea uma e fai e te lalo le tula fono e te savali le tula fono i mea uma o le taimi nei le wa e soifua ma o wolai ua whaaola ina lo wanganga ma lo wanganga ua tātou sauloto ua le ngata ina le to e ufi tia lau fofonga ma lo ngutu i le taimi tātou te tāpua iai i le atua a le ufe meil tala tuspa ia a umi le la ulu le tina e vi i ai o ia ai a umi le ulu le tama ia fa mai o le mele masiasi ai fa aftaila i le atua ono lana upu o le olo o fa tonu ina i tātou o lona winga e ata mai i le fa matalanga le apostolo Paulo e le o a fea pepi si ai le o langa o le tangata tapuai i le atua e ta umai ai ia whaaloalo ia le tina i le tama lo no winga ia i loa le tina lo na va o le tama o ia o le ulu o le ainga e le whamai le tusia kenese whamai ele o le ngia le tama a o le tina whamai e pule foi ia le tama aisea wa o ia o le ulu o le ainga le alala le leina le tautala le tina pe a ulu fale i tonu o le ekalesia le tina lea e loa whaaloalo e loa hava i le tamao le ainga le tala noa iai le tuspa ia a o le taimi la le whenga inga tuai e pupuni ia le fufonga o le tina i le ie e sa ona tautala fato a matala ai to tonu o lona ainga ia ona fisili lea i le tama o le taimi le whaatanga ai na tautala fa mai le tala le apostolo e whaapei ona whai mai ai ia le tula fono o le taimi la le nei o le whenga inga fou o le tinala ua uma o na hao au ina e na te lolo na vā ma le tama na te whaatupu ina le file mu a whai ele au ina le tina o le ainga ia na ale vevesi ia taua o le misa fa mai le mo le maua le apostolo po o te le tu ina atu se tina ina ia a o atu o le halo no winga o le tina la le ele ia o ina tina le fefe ai le apostolo o le o ina le tala noa ia le apostolo i o le tina e mana o e pule i le tamao le ainga o le tina e mana o ia te ia le pule na te whaatonu i nai ia le eka le sia le atua a le matawhai oi lea o le matawhai oi e fito i tonu i le tama i to tonu o le eka le sia pe a whai e maua se awa noa e tala noa ai le tama
Ini whonotanga mani me whai. Ia ona tala noa leo le tama. Stai tono wa atu tono e kalesia. Ele tala noa tangata uma se ivanga nale au nale atua. Ai uti tali tono olo li lifal whaametalanga le apostolo Paulo. Ile va fealo aluai o me whai le e kalesia. Le tala noa ile apostolo Paulo. File mu le leile tina. E o ai le tina ua uina. Tina ua uina e sea. Ona tala noa. Ai se ivanga na ua o male tama. Au iei se fisili. Au iei se fautuanga. Ia le taimi le fisili ma fautuai. Le tina le na e tumu i le ava. Ma le faaloalo i le tama. Le fa mai le apostolo Paulo o te le tu i natu. I se tina po se fafine ina ia hao o atu. Le awa ole o le launga. Le awa ole o le fai evangalia po tulanga tofi tongo le kalesia i le ai. Tatou te iloa ale fa mai tala le tuspaya. A ia hava. Ia iloa le tina fa aloalo o le tama o le ulu o le ainga. Ile o a whahaina ai po o a whea ai le o langa tāpuai ma le taimi e ala langa ai tangata i le atua. Aolo o tala noa i le ava ma le vaha whealo ai. Ia i loe le tina o na whaaloalo. A o tiuta matofi le launga ina o le tala lelei ma le wheau o le tala lelei. Ele o tāpunia le valea. O se whate ita inga. Ina ua mangalulua i Samoa ni tau sanga ua mawai. Ma tango fia i o mafutanga tina. Tumu te me whai ai sauninga whapena mafutanga ale au talvau. Ia ona tala noa leo tama. Ma nei ai whaistata o mafutanga whapena. Wa au tasi o le a whaini mafutanga le pōna whai ai o le tumu ia. Matango fie. Fa solo sauninga i leisi masina e whapena. Masalo pe lua i le tonu masina. O i leisi teimu whai sauninga. Wa matona whai excuse ta mao. Tau le inisi o mai i le lotu. Se fa solo lama. Se i ua ina le iman se mafutanga i toi whai. E esel wha le tonu ngā tama. A whaila o le tamale e whamatala i tuspaia o i e tau la mua i mea uma. Whamai se vanga nā le tamae tau tala e sā le tina. E la te me whai ei mafutanga tina. So se te me whaavae ai e ese le tumu. E la haunga ai le upu le atua o ni mafutanga tu fatasi. Ele ngata tutono le ekalesia au nisi o ekalesia e ese le matango fie e tupu maola le mafutanga atina. A whaila e whai mafutanga atina ai alatu le tamale e sau le mafutanga atama. Ele ese mafutanga atama e whai. Ai sau la unga i le mafutanga atina. Ia na sa oile o le tala le tamalo lea. Le whai lana whanau. Whai mea i o te whai atu ai. Ai o te whate tai mai i mea i o te whai. O lono winga. Wa uma mea i o te la unga atu ai wha malosi. Ma ola wha maoni. Ma fia i mea uma. O i whai. Ai o te whate tai mai le o langa le o te olai. Le mafutanga le atama. Ele i umia. Ai tapunia. Wale se mafutanga. O te taitonu. O se mea noa ma se mea vale i nei tina. Ai sea. Leanga ele paleni a whai o le tama o le ulo le ainga. O ia le taitai o le ainga. E te tau na wha maoni le tama i mea uma. To tele tangata ua wha ola ina i mafutanga tina. E la unga ai tina. E le loe tama le mafutanga tina.
Le wala le leina tala no le apostolo Paulo. Fa mai le upo le apostolo. Awa o le tina, o lo na ulu o le tama. E fa pe foi o le tama. O lo na ulu o ke riso. A o ke riso, o le ulu o le ekalesia. E lo no winga. E fa alo le tina i le tama. E fa alo le tama i a ke riso. A o le ekalesia. E fa alo ia Yesu. Awa o ia o le awa o le ekalesia. Tangata umai fa alo. Leo whaafonga i nei aso. O le wala a wino nei tina. E tu tusa tangata umai ti tono le ekalesia. Fa mei Paulo e iai tangata perfeta. E i tangata whamalolo mai. E i tangata ia o wina, e i tangata launga, e i tangata whai evangalia. E iai mea lofa le nganga paia. Tofu le tangata malana ua tufa ina mai i le atua. E leo whapito le talanoa le apostolo Paulo, na o tama. Awa awhai e whaatu se fisili. Awhai o le tina, aua nei tautala le whai i alona ainga. O le fisili la. E whaafewhea na isi tina ia ua whailangi i wholaunga tamao ainga. O le mea nei loa ai ma whaamao ni ai. Le ai o le vā o le tina ma le tama i ai loa o na whaaloalo. Whiawa tai. Mena le whamai el tuspa ia. O tau whawhine i au tau siustai i au tau lavatane. Fia tele le tama pe a whaalongo i le upu lea. Ale apostolo Paulo. Pa mai au tau tina i au tau siustai i au tau tane. A tanga i oi. E lei umal fai upu. I la loifo le fai upu lea wha mai. A o au tau tane. I au tau alo lofa. I au tau ava. O lono winga o le saiko lea po o le vaenga lea. I aso umai le vā le olanga le tamā ma le tina. E ale tina e ustai le tamā. Ai ale tamā ia mai le alofa i le tina. Ai loa lai le tina e alofa le tane i ateia po le tamā o le ainga. O le awhaatino e le tina. Ia le olanga usi ustai. Lono winga o aso umai o lai le tamā ma le tina. O vahenga i e rua, e ale tina e avele o si ustai i le tama. A o le tama e amai le alofa i le tina, e fusi ai le ainga. E manuwi ai le ainga. E le o le mana o la o le tama e o si ustai atu le tina. Ai pule ia. Tama o le tina e le o spolonga. A le tina o lau pele. O le mafutanga wāwāla lata. E a o ina le tamā le tina. O na whanau leo le alofa, whanau le whealwhani. Na uanga sala leo lua i tangata e le whaatoanga i e tena. Na tuu e le atua mea umaa. Ai ave ese a tamu. Tu ule matanga o fio e tena. Le sa olotonga sa i to tonu o le whaatoanga. Tu mea uma. Masalo aina whetalai le atua i a tamu. O le a le tamau a inga. Ma le sa olotonga ma le file mu. O le whaatoanga i e tena. Ma le matanga o fie ma le whelanu lanuai. Tu mea uma. Ai vai oi. Aluma ave la wava. Ba wale me te aluma ave. Na o la wava o eva. E ave fea. E ave toe a wao. E ave a wai.
E ave na ia toi whaatūlanga le soifuanga o le tina. Ina ia manuia lo lua ainga. Whaingoa le tina ia Eva. O Eva o ia o le ola. Ne Taimi na o ai a tamu ma Eva. Whanau le ulu matua o kaino. O whaingoa ia te ia ua o maua. Le au whaafafonga i le nei aso. Ele o le lape o le tina o le whaale tonu o le tamaa. O ani mea tātou tele o maua. E iei le mea o lo whaale tonu. O le tala i tuspa iang. O na tuu le atua. A tamu ma Eva i le amatanga e whaila ua ma leo leo. O ai o le a whana nau mai. O ai o le a soifua mai leo langa le nei. O le a whai i la ua ma leo leo. Ta maa o lau mata whai oi mala mata whai oi. Tātou te leo leo ina o tātou ainga. O whea le vaenga o so whai mai ai le fili. O lau mata whai oi malamu ngā luenga e whai. O lo tātou pui pui. Leo leo. Ina ia manuia o tātou ainga. Sau ni o tātou ainga. Mo le langi e whaavavau. Ai lei tapu nia le nei por kalangi. Tina ia whaamanuia le atua i o tō whaiva. O le ali tō whinga le atua i lau soifua mo tātou wola. Tātou te mauti noa. Whamei le tala le apostolo Paulo wale o se mea wha lea o ngā. Lo tātou tauti ngā i le ali. Whametale si tasi whai evangalia tau taua. Mamai ina walu i le langi. Na ia wa aia le langi e tumu i tina. Tina sa ia wa aia i le lalo langi ni nei o laila haunga le tala le lei. Tina e au le lato ina i lau. E le ngalue tuku pei o tama. Au tina e iei le ungo a lato ngā luenga. E u i le ola i whaavavau. Whaamanuia le atua i lau whaafonga i nene yaso. Wala na tau nuu manuia. Ma le lei whaiva o nei tina. O no lai ngā lulue ma le whaamoe moe. O Yesu o le taunu unga o mea uma. O ia o le ala i le ola e whaavavau. E iu iai i tau sinionga. Whamei le tala Paulo wa o tau le tau o le lei. Wa iu ia tia o le tau sinionga wa o tau file upo le whatutua. Wa o sauni i le ala vaso. I le pale o le afo ina mai le atua ia tia o le ngata ia tia. A o i lato uma o e fia i lona whaani mai. O iai so whaamoemoe le langi ma le ola e whaavavau. E mana mia le titalo o le whaolotanga. Ta hao i le atua i le titalo, o laulava le titalo. O le whaatanga ina o le anganga pa ia. E a fio ina o tātou o langa. Whaafitai Yesu ne nei aso wa o whaalongo i ate oi. Wa o iloa le ale tiuta ma le tofi ma le whaiva wa e vala a wina ia. Au mai i ate au le loto ngalue. Ai o vala au le nei aso. Au te mana o mia o Yesu i lo bolanga. Ta tala i natu lo loto i ate oi. Wa o iloa o au o le tangatanga sala. Whaamama mai. Ma fufulu mai i o whaale tonu. Wa o talia o Yesu e whai maa li ma whaaola i lo bolanga. Tai o wala ina i atau nuu i le manuia. Whaafitai Yesu i le nei aso wa e te tala le langi ma le ola i whaavavau. Amen.
ia o por kalame le nai nei aso. Le a foi se whamatalanga o le tau tamali. Ia o se ngana foi ua la vale. Ia matua ia ti oi. Ia e mangalo so vai vai. Tātou toi whelo, ai se malama mo mua le nei por kalame ua whai ngoina. O le taimi o le whai ngā Filifiliga. Manu tele ina lau wha sau saunga Samoa. Amen.